Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Emily beremba piti saukumi haka pratrik nailar arah jarap hundriu lepen pabu utrang baka mau set Kenama Sports Club kan rungno cekalumpung ilek kai Food Division Jonga Shillong Sports Association baju ilek kai hapolo lepen pau kini haka sengi open ha perda yaki intedang bapenya deka sing samla lum he kuwi ni kidong kamau set Kenam ulong ba kamau set Kenam kadang deki spa ngut ki player kene ayu bakini ilek kai hapolo Kom renja kamau tawar gila beli kamau set Kenam kamla lepen pau belada ublay wisne ban job yang kumu MLA kenam dan jing kamau set Kenam banishim benta yaki intedong hagan gasngi layora da kamau set Kenam bi kabla penlim yak jathang da shigola not but yagan ga shigola tap do te bor maulong haga kelas step jongga jing yakon hagan gasngi kod laidon lang urang ba shinong mau set Kenam ba syam phang wa lang rang ba dong nong pulu kinong kitkam kasing samla lum he bat kiwe don kipa jok rem nasi dan banyak korang ini pan kemudian kita ka benta ka bakadu andre ka dang don sakawe ki jing kai ka ba mono kiba jok mo himla kon tip kirmen ba le kai ba ku ki samla i don samla bang ne kuma pila le kai ndu sitayo do meniang i jing kai se ki tenak ba snong mo Singitan singitan siteli singi ie pila kai betik singi kai tangi ke bol bong no don kata singi ya dong ning tai ngi wian be janti ngi ka janmet bakhat do mentaru pun i jong sap hong lo pidon kenang bang ta singi kai jong phi kalong tenat kali singi kai de ko wen ke bentai phi ki samlah ba nomor ngilong sama pidon pidon kucing kuli dan pidon hikam jam dari kedon berkor ini ke bangin yok berpelik jingmut ngilek kai bangkalong kowe ni kucing kelan ni kemet pat bangilong ki pokok ikat ini nak kalian jangan kit bok nang pro atlet ki tim dia thang sport club buat tunjuk nah pedeng snong ke bimo kai bah ni kemen tiba ndai pro ar bajop ni kedon kowe bajop ai ba kita ka ba kai bah mo yo itu so jop ani ton men ta kala poi sya ka ba ala la poi sya ka ba kun Orang sungu yo blay dalam kat hagi ni sini bagi nak pelong tournament. Eke berfak ki ay bay renti berfak dah kajing kepu dah kajing snai kajing blay. Orang so komen bang mene nang dia nak basnong. Kaji lekai kalau basnong. Orang kena kalian kajing samla kajing basnong. Kawai ka hong bang mekidan. Kata kalong bang ini kajing job. Klem nak kalian joki kalong ban penibor ni ban lebor hapo kajing lekai. Si hapo hang ni hapo snong hi hapo juga Muslim pelun hi berapa wei? Imlah hi nak kalian jongi kalong ya kaba angin dinai ong lam ong dinai. Bagi don ki kena bagi don ki samla bapit ha banyak kai. Di kai kejing ketu nak kalian jonga kamtap bagi don nak pedeng joki. Bagi don pedeng joki ki bakwa ban kiu ha kalian jongi ka football. Bar kumjur bagi don pedeng joki ki don la kejong ka benta bakwa kala kejong ka disiplin bagi kuat ban kiu kalian ka sports. Bagi don ru bakwa ban kiu jing puli bagi don la kejong ka benta ko blay lo IFP ka benta basahi ke long ka no kam ngi training don kam penstam klem ka jing penstam ngi nem poi kata ka kubon na kalian jonga bangi scam na kalian pisamla pisu asgo na ka por support yang tang na ka tang jing penstam gila ban kiu akanu no ka kam don kam bangin idon kam ban penstam ka benta maar hab na kalian jing hab long disiplin aka jimbut aka jing perkhat abang disiplin ko barkoi kiliang hap lang ta belong kam nakaliang jong pi ban long disiplin hap la ka dei mata ka la dei mata na ka benta ka jong puli la ka dei mata ka ake kam ka jing te jik ta long fat long kam disiplin ha lang ba ke ba kin ya dei ya ri paro ham bong san e ka lo jong kam me ka men sim jong jing skorit e sam ki khna ki belong skorit akan om ne ba snong habdam sisu suret blay tu be don kat puli ka dan ti in nakalang jopi kal ti jopi ka barang jangai ba baniat don kam ni ka ban nakalang jopi ka long ban IT so blay
rang baka lawe jong pi kan long kalawe tunai dengan kibinti nang di syakmat mentah mengisokumen mas undang sedam arpo pendiri ngeliat pelong ya ni tan menang ni pada kibinti menang di syakmat ni sayo pan pelong biang sa ni siap pelong biang ya tan men kiban sa kiban si pelong biang hang ni bat kwe gisnong kada pagi dong sokumen kada hawa kan ma haye ni ko mata kabo skam kalong bron bok ni don lai tli madan nong a man sai pelong nong a ni don la jong madan ani la jong misang puling ni don la jong mata pada si sepo lum heru kita pengkre di video non bok ado kata-kataan ma boleh kita la jong madan kan po hapo sang tli madan po snong de kibinti kalong banang ni ajupi da nak don tu ba tang ban kiu tapi benar lebih pilih sama kadang dan tiga bapa nong di long mentah ki state players national players international player berkebasa hi ke longka sak hi ke diri aju tristom nak kalian jong hi te syaban song ai bangadon nak kalian jong akbar mas nong berfak ni scam gidan kena samla berfak di tu bapa pisau ke mo berfak lagi tu akan dua lagi syam te ai bangadon nak kalian jong kan ugo jinon kam ko kidan kam nak kalian sport club tadi mentah nak kalian jong kadong nak kalian kacnong jangan ada kau berdua kabar ti hot mentangam simulong show mali list day play yang layo tu saute man long kina musmat lai tiam kumu amali tiam dc bading snay jong play arpo prang ani long biang kesi man long musmat ini boleh khamha da kamata jong ki kadi ke por ding samla di samla hapsu bhai kan nabai ke jong ki mar hapsu thu ko long ba kasnong mo saknam kisamla mo saknam kimde kisamla man ong kimde kisamla apnong kibakalong samla nong gendong mata pi long kasor mata kamu saknam kamde syuk kamde syuk nong gendong ade kasor abang kasor pisu thu nak liang joki ada kita yui kieu ngidon kamban kieu ada kita yui gila ngidon kambala don kamen sim jong jingle apa deng jong kata pada idon kam nong mikmat idon kam nong mikmat uban kersian ya fi kisamla hapsu ha mendai menta tang mendai kersian tang football apa khat pada ka lawe ki jong pi hoy mi pa fi tristam lor mi pa bapak bayi masam tristam dan kam yang di kersian na unong mikmat klub nong mikmat ka chu ma hadu kata jing yang chu ya fi na baro kilyang dan kam nama baka sorkar manta haji siang aju baju perkhat mau menen dengan robak senong mensyuah hang ni mereka pon pelong tonmen menta la jajelang nonton men show dan nakal yang juga hari mala kenduk menta nakal yang juga babadu ekonom jong ya robak senong berkatun ngut kira ke presiden sekretari jong ka presiden sekretari beren jong sama telum he coba pendakan yang jungi jong mengi kuat pelong tonmen apa ngar kuat lakuak melong lakum num menta boleh kat ni menta kat ni samla menta samlah mo senang apa nga balak num banang mereka ada football muduna ispangut long persau tu lagi dong menta ispangut kena samlah ni menta ke basak nak kena jungi ngap pong tang kena gawe nga long sudah sebah ngakuak lakum no stay play pela penalty baka mo senang sport club don kam yo ile kai po foot division 40 kesiaro limo kuak ikuak lakum no menta ki samlah mo se khenam lagi samla umurja ki ile kai menta hang teh po apa puluh food division belengi ini yo kita buat hata jikli kat nei menta ki benda besar pi sutu aban daga long bala le menta selection menta long thik hamtam player na po snong ka dong ka besiung ye kun idon kam na kan ngi tristam idon kam ban kiu wi snong ngi phe besnong ka po snong ne benda iskasil mun snong di beri ode na po fourth division third division second division berkumta ter pe menta besnong ka bahe dengan ngadon ngaji semu kalong bangka sepoi ka pot senai blay pre kana kanti maka mos namro don kam makan mi hang tay populo kata kala benlong api siabar fight mata nakaling je pina tu ma nakaling samla mos nam mata ka burom berkena mos nam ka no hangi samla kada menta kalong umurja kayo ala ka hang tay to kanong ko lo mata kayo ala ka hang tay kamo tuar ka mo tay bali hangi namiyo kata ka fighting spirit kabangi hakawe sengeru daga jingsnai jong blay baba pisok men yong lo bian bikiman ngir ngisi yo menilak kai biang tai kata don kam ni ko kai menilak don kam jikersian menilak kai populo we kan chupi we pulo tang we session don kam mailak saula kapisah de kata ko penting sungtu menaling jong kresia menom kersian abdon bikiman nano bikiman kasorka la bo lupa kasorka la bo bikiman an kersian
Dan nak ni juang ndor kat bat hei, bat ngis kam nak ni finish mat indor kat. musim trik kalau tidak kajang nanti musim ini tuh Sungai United musim itu Pak Rahim mau ke STM Binti, mau Binti. Senyum ya. Arajar tu mah. Apa kita bilang gorok tu mah, piam mana? Arajar tu, baca siap.
kebaar mana dia. Ini semua. Tung ayo di pas teman tapat di pas di pas jong ke jingjob jong ke tim di baar ni ke termen kita ke paji orang pasnong dan ai ke pas dan tak ke sang sport club kapten seman mensim di pas itu Pat to nam tak prize jong kinong job jong de ladu jong de fast tournament kita pali kapten jong ka B mas nam sport club sebab man smart lo sim ke prize ke blong sipo jar tingka Tontak. Onang Oni jong ya. sendur lama Ya funding sa Asia ka lagi. Ayo pas tempo. Sambil mak. Kami nama dia. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba henry la phya alyang du pu du sam chunki jilla house name ar prasau ka kai phot cha ka pirthei ka lapinmi ka kirteng cha ka bernihat ha khamat e henry ya ka khubo cha ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer kabasa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing ya per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta ber ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bogla tho menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka ba yat kam sange haupu Assam henry ban ong ba bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo